Pozdrav ljudi. Ovoga puta ćemo pričati Samo o... čoveče, ostavi se te filozofije i tog interneta. Dođi već više da mi pomogneš. Znate šta? Dosta mi ove ženske tiranije. Znaš šta? Biće kako ti kažeš. My name is Bond. Vagabond. Šta je nauka? Šta je religija? Nauka, filozofija, religija. Poznato, nepoznato i nespoznatljivo. Znana oblast postaje nauka. Nepoznato je filozofija, dok nespoznatljivo postaje religija. Filozofija je veza između onoga što se može i ne može saznati. Filozofija je veza između nauke i religije. Filozofija je potpuno upućena na nepoznato, a istog časa kada se nešto sazna, postaje deo nauke. Te spoznati deo više ne pripada filozofiji. Dakle, što se nauka više razvija, to filozofija mora biti brža i ići napred. Stoga se danas u moderno doba javljaju teorije poput Big Banga, evolucije i recimo na primjer virtualne stvarnosti. Daću jedan plastičan primjer. Kada je Jules Verne napisao 20.000 milja pod morem, on je tada filozofirao. Filozofirao je o nekom vozilu koji bi nas odvelo na dno okeana i istražilo sve one nepoznate i neshvatljive oblasti. Na osnovu čega je današnja nauka napravila podmornicu i omogućila nam da dole i zaronimo. E sad, šta bi to značilo u ova tri pojma koje smo naveli? Dno okeana bi bio nespoznatljiv deo. Podmornica bi bila filozofija koja je postala nauka. No najveći problem modernog doba je što se od filozofije ne stvara nauka, nego se fabrikuju laži i manipulacije na osnovu spoznatog. I iznose se neistine da su Big Bang i evolucija činjenično dokazane, iako to nije ni blizu istine. No sa navedenim primjerima se nećemo baviti u ovom videu. I onda, pošto filozofija traži napredak, jer je to prirodan tok stvari, nauka mora da se okrene ka nepoznatom. A pošto je sve vezano za čoveka i zemlju navodno poznato, onda filozofija mora biti okrenuta ka svemiru i ka onom nepoznatom. Prema tome, ne budite samo štreberi i nemojte samo učiti ono što vam kažu. Budite naučnici i filozofi i mislite svojom glavom i sve ispitujte. Pozdrav!